Bene data nshuti z'umusaraba, mwebwe dusangira urugendo rwo kugenda mu gihugu cyo mu ijuru, mwebwe twama dusangira ijambo ry'Imana ku munsi, ngarutse muri rya sengesho ry'ubuzima bushya mwama mushikirizwa nanje Pastor Eric Ndayizeye. Kuri uyu munsi nagomba kubabwira yuko ijambo Imana ishize ku mutima wanje nirikubwira ngo ntutinye mu byo uciyamo byose, Imana irakuzi kandi ifise n'igisubizo canke inyishu y'ibyo ushaka. Ibituma dutinya ni byinshi, ibituma tugwana ni byinshi, ariko Imana izikunda abantu bashira amanga. Ushira amanga ntuve mu byizegwa, ushira amanga ntuve mu murongo, ntutinye ukomere. Imana niyo kwizegwa. Nshuti yanje uri kurankurikira kuri aya masaha uherereye, umuntu wese mu gutsindwa no kuba mu murongo, satani ikintu azatera n'ubwoba mu muntu, ariko Imana yaturemye iratuzi, yarizi ibyo byose ko bizotubaho, ariko iyo niyo kwizegwa. Iza yemera ibyo byose ko tubicamo iyo mibabaro yose, ariko icirinda n'ubuzima bw'umuntu, ubugingo bw'umuntu, ariko icibishaka n'umutima w'umuntu uvuga ngo ndahamye ndashikamye, kandi no mu rupfu Imana yo ntabariramo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana Yesaya igice 43, haratubwira uhereye ku murongo wa mbere, havuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ngo witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanje. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzasha, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Kuko Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe, nagutangiye Egiputa ho incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe. Kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanje nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Amen. Mana ugira neza, Uwera wa Isirayeli, Mana yacu, mu izina rya Yesu Christo Nazareti, ndagushima Mwami kubw'ijambo ryawe ridukomeza muri uru rugendo, kandi ritwereka yuko uri kumwe natwe, kandi ibyo waremeye byose wabiremeye ku bwacu. Ndaguhamagaje ku buzima bwacu, ndaguhamagaje ku miryango yacu, ndaguhamagaje muri uru rugendo kugira ngo utwiyereke, kandi ukuboko kwawe ukomeze kubana natwe. Aka kanya Mwami ndakwigabije, kandi ndaguhereka abariko barantega ugutwi, abafashe umwanya wo kumva rino jambo biciye mu ijambo ryawe. Yesu ugira icuremye, uremye kandi mu gukomeza imitima yabo, kandi bivanye no kwizera kwabo n'ingamba bafashe biciye mu ijambo ryawe. Uriremere mu ibimenyetso n'ibitangaza, bibone kandi bihesha izina ryawe icyubahiro, bakomeze kuyibona. Ni mu izina ryawe gera Yesu Christo nsabye, amen. Kadukomeze kuri iri jambo ry'Imana. Ni ukuvuga yuko Imana ibidufasha muri uru rugendo, imaze kuturema, yaraturemye kandi dushiraho n'ibizodufasha muri uru rugendo. Ariko kandi nk'uko Imana idashobora kuba yokora ikosa ryo kugushira mu bintu, ryo kugushira mu cyubahiro itabanje kugutoza ngo yigishe kandi ikomeze umutima wawe, niyo mpamvu yemera yuko ibyoza byose kugira ngo bikomeze imitima yacu, ariko kandi tubeho kandi dushize amanga, duhagarara tukavuga ngo ni Imana yacu, nk'uko byabaye ku bagabo batatu, Meshake, Shadrake na Abedinego, babwiye abashaka yuko baramya ibigirwamana. Mwibuke mu gihe cy'umwami Nebukadinezari, bararemye ikigirwamana, ariko bano bagabo batatu baramenye Imana, bamenye gukora kwayo. Bamaze kuyimenya, bifatamo ingamba mu buzima bwabo
yuko batazokwigira biyandurisha ikintu icyo cyose, bazokwama bahesha izina ryayo icyubahiro. Icyo cyose rero ntikigeze kibatinyisha umuriro bariko barabona, ntibigeze batinya amagambo bariko barumva, ntibigeze batinya ingamba ziriko zirafatwa, ntibigeze batinya ibyorezo biriko biraza, kuko icyo bizeye cyari gifise ubuzima, kandi icyo bizeye cyari gica inzira hatagaragara, kandi icyo bari bizeye cyari kire mu buzima no mu rupfu. Bahagarara bashize amanga bakavuga ngo nubwo itodutabara muri uwo muriro, turafise ahandi tuzotabarirwa. Nubwo itodukiza imbere y'abadusebya, ariko tuzohabwa icyubahiro mu gihugu cyo mu ijuru. Babaho muri uwo mwanya umutima udatinya ikigeragezo, umutima uhangana n'ikigeragezo, umutima udahunga umwansi, ariko uhangana n'umwansi. Data aza wiheshereza mu icyubahiro. Nico gituma Imana itaza yemera yuko yopfa aho yasebereye agahangana n'igisebo, ntave mu murongo akama yihesha icyubahiro, yuko ashobora kurengera cyangwa ngo ave mu buzima itaramuremera icyo muhesha icyubahiro aho yaseberejwe. Nanje nagomba kukubwira, Imana ngo yaraturemye mu izina, yaratubumbye nk'uko yavuze. Irabwira ngo noneho Uwiteka wakuremye we Yakobo kandi akakubumba we Isirayeli, aravuga ngo witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nagomba kubwire mwene data wonteze amatwi, nagomba kukubwira yuko Imana ikuzi. Imana irakuzi, Imana irakuzi ugenda, Imana irakuzi ugwanywa, Imana irakuzi utukwa, Imana irakuzi waravuweho, Imana irakuzi ushonje, Imana irakuzi usuzuguwe. Iyo Mana yaguhamagaye mu izina, Imana ikiguteretse irakuzi, kandi ibyo ikikurindiyemo ni nabyo iziyubahishirizamo. Ariko yoneho ishyiraho n'isezerano kuko ikuzi. Iremera iravuga ngo nunyura mu mazi nazo izaba iri kumwe nawe. Nacyo gituma hano tugomba kumenya neza ibibazo bizobaho, ariko Imana izogendana natwe. Ntabwo izokwemera ibyo bibazo ko bidutwara, ntabwo izokwemera ibyo bibazo ko bitwica. Izogendana natwe, izokorana natwe, izokwiyerekera muri twe, izigaragaza muri twe, igaragaza ukuboko kwayo muri twe. Ni nayo mpamvu irino sezerano nagomba kubabwira bene data, Imana yarishizeho ku bwawe, Imana yarishizeho ku bwanje, kandi izobana natwe, kandi iziheshereza icyubahiro muri twe. O Yesu Christo mugira neza, ngo nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu miriro ntuzasha. Imana ihabwa icyubahiro. Nagomba kukubwira ibibazo byose urimo, Imana irabizi. Ntabwo ari bikwica, ntabwo ari birangiza ubuzima bwawe. Intambara uri kurabona, ibigeragezo uri kurahura nabyo, sinzi ibyo uri kurahura nabyo kuri uyu mwanya, ariko Yesu Christo aravugiye muri iri jambo yuko azobana nawe, azogendana nawe, aziheshereza icyubahiro muri wewe, kandi azotsindanishiriza ubuzima bwawe muri ibyo byose, kandi akiheshereza icyubahiro aho hantu. Mwene data uri kurantega ugutwi, yongeye kandi avuga ngo kuko ari Imana yawe, ari we Mana ya Isirayeli, umukiza wawe. Yo yaratanze byinshi, ingabo nyinshi zarapfuye ku bwawe, kuba ukiri muzima nuko hari iby'Imana yaremye, nuko hari iby'Imana yatanze kugira ushobore kubaho. Iyo Mana ikiguzi yatanze cyose kugira ubure umuzima mu kigihe. Barakuroze ntabwo wapfuye, barakugambaniye ntabwo wapfuye. Kuba ukiri muzima haracyari ubushake bw'Imana, haracyari ugukora kw'Imana, haracyari amahirwe yawe bw'Imana, haracyari inzira Imana igutegurira, haracyari intebe Imana iriko irakuremera. Mwene data uri kurantega ugutwi, komera kwizera. Ibyo uri kurahura nabyo ntibigukura umutima, shira amanga, ntutinye, kuko imbere yawe ari heza. Ndashaka dusengane kuri uyu mwanya.
isengesho ryo kwizera, uvuge ngo ndi uw'Imana, ndi uw'Imana ko ndibyo yaremye byose, nabiremewe yabiremye ku bwanje. Nubwo ndiko ndategwa ubone yuko hari ubutsinzi, nubwo ndiko ndasuzugurwa ubone yuko hari icyubahiro, ubwo uriko urabona yuko watawe ubone yuko hariho kugarukirwa. Urakoze Mana. Data wera uri mu ijuru, Mana uhoraho mu izina rya Yesu, urera kandi urashoboye, uri gitangaza Mwami. Ndasengera muri iri jambo Mwami, ndasengera ubwoko bwawe Mwami, ndabasabiye umutima wo gushira ubwoba, umutima utsinda ubwoba, kuko ubwoba bwose buva ku mwansi. Mu izina rya Yesu Christo ndabasengeye Mwami, ubwoba butuma abantu bava mu masezerano, ubwoba butuma abantu batinzira, ubwoba butuma bagurisha amasezerano yabo, ubwoba butuma bava mu byizegwa, ubwoba butuma biyambura umwambaro wabambitse, ubwoba butuma batabona, batuma inzira baba bashiriyeho bayivamo. Ariko ndabasabiye umutima wo gushira amanga, nk'uko habayeho gusenga, nk'uko habayeho aba bagabo bahamije izina ryawe mbere ya byabashaka kubacogoza no gucogoza izina ryawe bizeye, ariko bagahamya no mu rupfu ukiheshereza mu icubahiro. Niyo mpamvu ngutabaye Mana, ndagutabaje Yesu, ndagutabaje Mwami. Reba giza abana bawe, ubatabare muri iki gihe Mwami, batabare Yesu, batabare, ntiberigera bareka gutabaza izina ryawe. Reba inzara barimo, reba ubukode barimo, reba igisuzuguro barimo, reba gutabwa barimo. Tabara Yesu, utabare nk'Imana, garagara nk'ukuri Imana. Ndatabarije Mwami ubwoko bwawe, yerekane Mwami kuri uyu munsi. Reka babone ukuboko kwawe muri uku kwezi, babone ukuboko kwawe, inzira zifunguke inzira zibafungukire, amasezerano yuzuze mu izina rya Yesu Christo. Ndabasengeye, warababwiye kubaka, warababwiye kubahwa, warababwiye akazi, warababwiye urubyaro. Mana ndavuze ngo byuzuze, nturindire ko bacigwaho iteka, nturindire ko bacika intege, ariko ndakwinginze ngo byuzuze. We watanze byinshi, reka wongere ureme byinshi ku bwabo. We watanze amaraso kugira babeho tubeho, reka wongere utangane n'ibyinshi muri Kristo Yesu. Babeho banezerewe, babeho bishimye, ububake kandi ububakike mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze wiyerekane Mwana. Ndagushima rero Papa, ndagushima kubiremye, ndagushima kubatabaye, ndagushima kubatira inzira, akazi kabonetse, imibereho ibonetse, gukora igishoro kibonetse, kandi ubikoze nk'Imana, kandi amahoro bayabonye, amahoro mu ngo zabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima kuyatanze, ndagushima kuremya umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, habwa icyubahiro Mwana, kuko ushoboye byose Mwana. Ndagushima kutanze agakiza mu miryango, agakiza karimo amahoro, utanze kumvikana mu miryango, harimo gusenyera ku mugozi umwe, harimo kusangira ubutunzi, harimo Yesu Kristo mugira neza. Ndagushima ko uyu mugabo yuko umugabije umugore, ndetse umugabo yari yarahishije n'amakonte, ariko uyeretse umugore, kandi uyu munsi bashize hamwe basangiye byose nk'uko wabagize umwe Mana. Urakoze Mana, ndagushima kandi yukunteze ugutwi. Habwa icyubahiro rero kuje kubirema. Ndakwinginze rero Mwana, uyu munsi babona ikimenyetso c'ibyiza, kandi bacumba rino jwi ryawe muri nje. Reka Mwami impundu zuzure mu miryango yabo, zuzure mu buzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana kandi ibahuze n'igitangaza k'uyu munsi, ibahuze n'umunezero k'uyu munsi. Uyu munsi uhure n'ibyo utari bwabone, uyu munsi wubone ibyo utari bwabone, uyu munsi wumve ibinezeza umutima wawe, uyu munsi wakire ibyo utari bwakire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Wewe unteze amatwi, Imana niyarema igitangaza, kandi igitangaza wakiriye mu kwizera, kandi Imana ikiremye. Reka uze ugende mu nzu y'Imana, ugende ushima Imana,
uvuge gukomera kwayo, satani ntakwikwe ibizamu ngo akuriganye amashimwe ureke kuyehereza Imana. Imana yibera mu mashimwe, kandi uze ushima Imana uvuga gukomera kwayo, naho icyo cyubahiro uyihesheje izokomeza kwiyubahisha ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Rero kandi niwumva hari irindi sengesho ukeneye n'inama kandi ukaba udukeneye umwihariko, duhamagare kuri izo nimero ziri munsi. Imana ibagirire neza, Imana ibakize mu mwuka no mu mubiri, mu izina rya Yesu Christo. Amen. Shalom shalom.